وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita lanjutkan di ayat yang ke-91 sampai 93 insyaallah. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah kenankan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Waktu kita berkah, keluarga kita berkah, dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hikmah wa salahan ya rabbal alamin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Silakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه Ya, silakan. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين. Ya, silakan. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. Silakan. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم الحجر من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. Silakan. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik, barakallah. Ya, Pak Kris, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahu min qablu in kuntum mu'minin. Mohon maaf sebentar. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi ya. Coba diulang lagi Pak Kris. Ya. Kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa bentar lagi udah jalan. Sampai ya, mana tadi ya? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinah. Ya. Summa tahostumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya. Wa id ahosna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur.
Khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asoina wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik. Kuntum itu 3 ya, panjang. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum. Itu 3 ya. In kuntum. Itu 3-3-nya di 2 harakat. Baca panjang. Baik. Baik, insyaallah Pak Kris, jazakallah. Terima kasih. Berikutnya Mas Rizal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Baik, jangan terlalu panjang di bimanya ya, supaya nafasnya juga kuat nanti Pak Asrizal. Diulang dari wayakfuruna bima wara. Wayakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم اتخذتم العجل mim, dari lam ke mim cepat. Diulang lagi. ثم اتخذتم العجل mim. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأصرفوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik, barakallah. Ya, berikutnya Pak Yuliadi, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما أنزل علينا. Sekali lagi. Panjang ya. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik, berikutnya Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Oke, untuk iklannya ditahan lagi Pak Agus. Ya. Qul falima taqtuluna anbiya. Iya-nya panjang 4 harokat. Silakan diulang coba. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ Iya. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, baik, jazakallahu khairan. Berikutnya Bu Farida, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna Wa bima yakfuruna. Pakai fathah, wa yakfuruna. qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat Tummul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa antum zalimun, dari mim sukun jangan ditahan. Wa antum zalimun, langsung karena bukan huruf mim atau ba ya. Diulang lagi Bu. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Ya, langsung seperti itu. Fa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik, barakallahu fikum. Ya, berikutnya Al-Akh Firdaus, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara terdengar Ustaz? Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu Wa yakfuruna bima wara'ah, kalau mau diberhentikan. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqq
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به قل بئس ما يأمركم به Oke, ditahan lagi coba. Mim sukunnya ditahan lagi. Ya'murukum bihi. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik, barakallah. Ya, berikutnya Pak Niko, silakan Pak Niko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Baik, diulang lagi. Qalu nu'minu bima. Nu'minu bima. Nunnya di situ pendek ya. Qalu nu'minu bima ya. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna. Yang mana? Diulang. Qul falima lamnya agak cepat. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhottumul ijla min ba'di. Sebentar, yang bil bayyinati dari huruf ta itu juga pendek ya. Bil bayyinati thumma takhottumul ijl. Ya, diulang lagi coba Pak Niko. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma taqattumul ijla min ba'di. Ya. Wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla wa ushribu.
dari situ wa usyribu fi qulubihim. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Di lamnya agak cepat lagi. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ijla bi kufrihim. Ya. Di situ. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik, sedikit lagi, diulang lagi. Ya'murukum bihi, mim sukun dengan ba. Ya, di situ ditahan. Coba diulang. Ditahan hinya, Tat. Mim sukunnya. Ya'murukum bihi, ya'murukum. Mim sukun kalau bertemu dengan ba atau bertemu dengan mim lagi maka harus ditahan 2 harokat. Ya, diulang. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik. Jazakumullah khairan fasal. Ya, untuk mim ingat-ingat ya, untuk hukum mim sukun itu kalau ada mim sukun bertemu dengan mim atau dengan ba maka harus ditahan ya, ditahan 2 harokat. Ya. Harus ditahan 2 harokat. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya. Pokoknya menemukan mim sukun ya dengan mim atau dengan ba maka ditahan. Selain daripada itu maka tidak ditahan. Ya, seperti misalkan wa antum zalimun, langsung saja wa antum zalimun, atau wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na, itu jangan sampai ditahan mitsaqakum wa rafa'na. Itu tidak boleh ditahan seperti itu. Karena apa? Karena jauh. Pertama memang ya riwayatnya seperti itu, yang kedua secara makhraj terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kumwa agak sulit diucapkannya, maka langsung di ini, langsung di apa namanya bacanya langsung kumwa ya, tidak kumwa, tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Pak Ibnu mau baca, silakan. Pak Ibnu Tarsum, silakan mau baca. Taib, nggak apa-apa jika tidak masih belum. Mau Ustadz. Oh, silakan. Dari ayat 91 sampai 93, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'akum. Ya, silakan diulang lagi. Bima wara'ahu wa huwal haqq
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Masya Allah, barakallahu fikum. Mohon maaf, ini Pak Ugan ya? Iya Ustaz, apa kabar Ustaz? Ahlan Pak Ugan. Saya alhamdulillah masih tanda ya. Masih kenal suaranya. Iya betul. Masih kenal aja. Masya Allah, alhamdulillah Pak Ugan, insyaallah. Ya, selamat bergabung Pak Ugan. Sehat Kang Ugan, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat berkat doanya semua. Amin amin. Baik, barakallahu fikum. Bu Maryam mau baca silakan. Ya 3 ayat ya. Silakan. Ya 3 ayat. Sedang sakit sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه dari wayakfuruna bima wara'ah. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Baik, diulang dari min qablu in kuntum mu'minin. Di situ? Min qablu saja. Dari min qablu saja. Dari min qablu ya? Ya, dari min qablu saja. Min qablu in kuntum mu'minin. Baik, ya. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
Baik, ya'murukum bihi ya, ini lagi kita ingatkan lagi. Untuk mim sukun bertemu dengan ba ditahan ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi. Ya, silakan dulu. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik, barakallah ya. Ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Bu ya, agak kurang enak badan kayaknya. Ya, mudah-mudahan semoga Allah merabbana sa'adhil ba'sa ishfiha tasyafilah syifa ila syifa syifaan la yughadiru saqam. Baik. Semoga yang sedang sakit ataupun keluarganya yang sakit semoga Allah segera sembuhkan dan kembali berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sedikit saja kita bahas 2 ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia man yaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi Allah menolak itu ya, menolak persaksian mereka padahal mereka tidak beriman. Ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedang mereka tidak sadar ya, atau tidak merasa ya, sedang menipu. Tidak merasa sedang menipu diri mereka sendiri. Baik. Kita sedikit bahas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini berkaitan, ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik ya, dengan orang-orang munafik. Baik. Dari ayat sebelumnya kita sudah membahas orang-orang yang beriman, jelas keimanannya. Orang-orang kafir, jelas kekafirannya. Nah, adapun kelompok yang ketiga ini mudabdabin ya, di antara keduanya, namun pada hakikatnya dia kufur ya. Pada hakikatnya dia kufur. Namun akan kita bahas nanti, ada pembahasan sedikit ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir, sedang mereka sebetulnya tidak beriman. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Ini berkaitan dengan orang-orang orang-orang Yahudi yang masuk Islam ya, orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Otomatis ayat-ayat yang berkaitan dengan al-munafiqun, orang-orang munafik itu otomatis dia termasuk ayat-ayat madaniyah ya, ayat-ayat madani, karena di Mekah itu belum ada orang-orang munafik, yang ada adalah orang yang beriman dan orang kafir ya. Tetapi ketika di Madinah, maka disitulah terdapat orang-orang munafik ya. Orang munafik ini sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tadinya kufur ya, karena dia termasuk dari kalangan Yahudi ya. Wa biha al-yahudi min ahli kitab ala tariqatis aslafihim ya. Mereka ada 3 golongan ya. Orang-orang Yahudi ketika itu, di situ ada 3 golongan. Yang pertama yaitu Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan Bani Quraidah ya. Nah, inilah orang-orang munafik ini terdiri dari orang-orang Yahudi yang memang mereka mengaku Islam gitu ya. Padahal hakikatnya mereka tidak Islam.
Ya, ini berkaitan dengan orang-orang itu, ya, orang-orang Yahudi yang memang menyembunyikan kekufurannya dan menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya. Jadi an-nifaq di sini ya. Namun demikian di sini para ulama ada yang membahas tentang nifaq ya. Nifaq itu ada dua, atau munafik. Ya. Munafik itu dari kata an-nifaq itu terbagi kepada dua, ada i'tiqadi, ada amali ya. Ada yang sifatnya itu i'tiqadi, yang berkenaan dengan keyakinan. Nah, kalau munafik jenis ini ya, jenis keyakinan ini yaitu menampakkan keislaman namun hatinya kufur ya, hatinya kufur, maka dia di sini disebutkan alladzi yakhludu sahibuhu finnar, yaitu orang yang demikian itu masuk neraka ya. Adapun nifaq amali ya, nifaq amali atau munafik dalam segi amal itu dia tidak dia tidak disebutkan sebagai ahli neraka ya. Ya. Namun dia terancam dengan min akbaril kabair, termasuk dosa besar ya. Dosa besar yang memang diancam juga ya, diancam. Namun tidak mukhallad finnar ya. Tidak mukhalladun finnar. Tidak kekal di dalam neraka ya. Dan itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan nifaq. Adapun ayat ini ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ini tentang orang-orang tadi ya, munafik dari kalangan Yahudi ataupun Aus dan Khazraj ya. Itu yang mana mereka ada yang masuk Islam namun masuknya karena keterpaksaan seperti itu. Kemudian di sini ayat selanjutnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan menampakkan kebaikan, dengan menampakkan keimanan ya kepada para sahabat. Ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una ya. Dan tidaklah mereka menipu kecuali illa anfusahum, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Karena apa? Karena Allah alimum bidatis sudur, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Maka sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Ya. Baik, itu saja barangkali yang dapat disampaikan ya, tidak panjang ya, sebetulnya panjang pembahasannya, hanya cuma mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita ya dalam penafsirannya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, Pak Kris, Pak Rijal, apa kabar? Semua pada sehat? Amin, amin.